Reynaldo $1,000,000 Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Nalawag ka di amin keng ka? Ha? Rene? Sir, ayayatek ni Rosie. Ayayatek ni Rosie. Agad katikas keng kuwana, may kamang katikas kada kami na maknang, tapno sumaliwan-wan ka, edin to tamay saka lang nga kargador. Kargador dito tiyandaan, ket ninanang mo, may nga balo. At tapos to na naglaklako ti ikan, iti tiyandaan. Sa mo'y baga? Ay, itim ti anak ko. Daddy, hanggang sumausawat dita, Rosie. Dakamlatag sa street. Iti dito nga mamirmiraut. Iti dito nga ambisyoso. Nga may kamang itibak na. Tatno sa lang sumaliwan-wan. Tatno laing saan ngagtalin na ed nga kargador laing. Nagbasbasak mo, sir. Araramidag man ti amin. Tatno laing may sakad ko iti panagbasak. Iti kursok nga konsawanin ti adupay nga sao. Basta adaywam ti anak ko. Saan ka mas asideg kang kuwana? Sa mga disdiserbuan suna. Tano saan ka agtungpan? Adadakas sa mapasama kang nalawag! Sir, sumungbat ka. Nalawag! Manong Nemi, inlokat kundi kotse. Tapay naglugan nak nga ron. Nabanggod dinano ni Rosie di eskwela da kita pag-sumit ko dumteng ti amana ang isot mang sukon kang kuwana. Imbes nga di family driver da. Manong Nemi sa amin nga nasiputan sa gapunang sa anak na nakapaglimeng. Nga dahil matindi gapunan o apeng nga. Pinalugan nak diti kotsena. Sana imbagahan di kita kakasakit. Nga nakasaksakit na pananglais na kanyak. Gapo ka di na may saak nga ulila ti ama. Naglaklako iti ikan, ti inag, kad may saak la kargador, iti tiyandaan. Nagsakit pa nagsasauda. Nagsaksakit. Dimsaga ko manong Nemi kalpasan na. Nang para ako ni tricycle. Tapno agawid ako dito balay. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, dito lagkip, tinapalabas ni Rene itilawag sini, ngayon tayo pinauluan iti ti kargador. Kas nangigan nyo tayo, may salay nga kargador ni Rene, nga nakirelasyon kini Rosie, nga baknang da siguro. Oo, baknang da. Ket linalais da tilakay. So nga sa orim at sakit tinakam na. Hindi ito itultuloy nga imasa dito papagayam, madamdama. Ta siyempre, intay ipalagip ka na kayo. No, madama kita nga agbibuyan dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma. O nag-follow kayo kuma no saan kayo pa nakapag-follow. No kas pagarigang nga rod, tayo timet YouTube channel ni Paring Ray ting kayo pakabuyaan ito na ito yung video. Like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma. No saan kayo pa nakapag-subscribe, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Ni Manong Yuan Nemi natin, Nemi Ruiz. Host, tilagit tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Idagtultuloy ng Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1,000,000 Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II na pangabakan nyo kadagiti kakadakkel a premyo. Agkakadakkel a premyo ko nak agsipod in cooperation of Yum 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 Special Letson Pork Belly,
Dinggan natin ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalor laing iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalor laing iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalor laing iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Kahit kung ipalagi papagayam, ngayon mabuya yun ito ita, video tayo at pagkasalitaan ni Rene, itilawag City. At damat lang na Pimpinas ngayon kahit tumatla buyaan into no Aldao, alas 12:30 ngayon at alas 2. Iti programa tayo nga lagi tinapalabas, i-Reaction Radio TCJ Silawag. Tuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta. Ini programa tinga lagi tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Dagiti premyo nga uray kada kagiti mangabak, malaksid iti weekly and monthly prizes, agur uray iti grand prizes. 50,000 pesos ti awatin yon no takay iti mangabak akas grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. 10,000 pesos para iti third runner-up. Ken, may isang special award mo maot iti 5,000 pesos. At data yon iti may kapito nga bulan. Kaya nagsurat kayo, True to Life Success Story. I-computer yo sa usan iti email address nga nemerstudio@gmail.com. Hindi bandinggan, dato'y panagyaman kan awis dito'y 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggan tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta. Dandani idi marip, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, hindi ka matkablawan na kitag birthday today ito yung Aldaw, kaniti pasangwanan ng Aldaw. Itang Aldaw, July 3, Friday. Happy birthday kini Ana Flor Velaruso. Kasama tayo advance happy birthday kini Isagani Balcobero dito Barangay Sawang, San Juan, Ilocosur. Happy birthday pa kini Jake Peralta Nunez dito Sumader, Batak City from Mama Jessamine Peralta Nunez iti Amman, Jordan. Advance happy birthday kini Julio Edra iti Barangay 21, Bubuos, Suluson, Ilocos Norte from your daughter Jessica Edra. Ito no July 5, advance happy birthday kini Milagros Ruiz Padilla. Sama tayo kini Aida Ruiz Casil iti Balatong, Lawag City from your loving daughter Michelle Casil Badua iti Vancouver, Canada. And advance happy wedding kani kitag anakan ti kasar into no Lunes that will be July 6. Happy wedding, advance happy wedding kada kayo. Chart Sydney Carino kani Carmela May Palting. Yan, advance happy wedding kada kayo.
dita uma. Daman anak tayo ti kasar dita uma kabsat ken kay di madaman ngagbibuya kanya kita. Alamat for watching. At ito ni Matda Yolanda Kalumpit. Kaya di na dumapay ngagbibuya. Okay? Hindi nga rin ituloy nga ibasa. At ito pakasalitaan ni Rene itilawag sili. Nga tayo pinauluan iti Tikargador. Nga dito iti may sa karagitin tayo pagpilian para ti panakapili di best letter of the first week iti bulan ti July. Iti program at tingalagip tinapalabas. Tuloy nga Reynaldo Ray Pesta Sentencedor Award. Ngayon nakon, napipilas tumot lang kay Buyain into no daw 12:30 gada talas sa 2. Iti program at tingalagip tinapalabas ti Action Radio TCJC Lawag. Nasapak nga naulil na iti ama manunay mikit ni nanang ti mangisaksakad ti panagbiag mi. At apasto na dita tiyandaan iti lawag iti fifth section naglaklako iti ikan manunay. Iti natasyak nagbasa iti elementarya agindaging gaya din nagraduan ako ti high school sa inkarigatak manunay mi iti agbasa iti college iti course nga accountancy at daki din second year college manunay mi iti likodan nga may sa akargador. Tanong kasta nga parbangonen, mapangkaming kininanang dita tiyandaan, aglako isuna iti ikan, idinuta siya kat agkargadura, kat dumapanti oras, telas 9, nakbata nagbasa. Namamok dito'y ni Rosie manunemi. When? Namamok ni Rosie iti sabaling eskwela, agsipod tada na panak idi. Kat kasla na sulit, dagiti bukal ti matak, idita, makita kat nakiamu akeng kuwana. Siyak ni Rene. Siyakmet ni Rosie, kad nagraip digida kulap ni. Nagkursunadak nga dakos manong nemi kiti may kadua nga malem nga papangko pa ng pasyar keng kuwana. Di nak-date, kinunanakan niya kiti manong. Tag dinner, early dinner, kunana. Kasano nga rin di sondong, tawagak ni Mang Rohel. Tinawagan na. Mang Rohel, hanak pa ila umay susunduin. Tawagan kan tulatan, no sa dino ti pangalam kanya. Kinunana. Awang kwartak, Rosie. Siyak tagpala. Siyak tagawis kay kay. Pumano, babae pa yun, ti mangawis kanya. Nag-date kan. Napag kami ti may isang restaurant, manong nami. Kita siyempre, di bagakon dito iti, I love you. Damo ka pa ilang makita, Rosie. Kit inayat ka. Ano kami ti kurso? Accountancy. Kit sika. Education. Kumusta mati ka sa ti biyagyo? Dinamag na. Saan na ka nagbain marunay na ibaga may sak na ulila. Iti ama, aglaklakot tiyandaan ni nanang ko iti ikan, kargadurak mo itong hasta nga parbangon, kaya iti malim. Inaprapin ko tagbasa. Kargador? Kasi ka, Rosie. Ada sundom nga kotse, ada family driver yo, ada katulong yo, sigurado maknang kayo. Businessman ni daddy, business mo woman with ni mami. Siya klaingan ti amon pa'y hanak pa'y nagraduar. Siya klaingan ti sampay nagraduar. Ti manangik, nagraduaran, nagtrabahon, ngayon amon pa'y ti asawa na. Patak nga amon pa'y ti asawa na. Nagit inino nakakapsat ko. Nag-aasawa da, nagpamilya da, nagbintas ti biyag da. Manong nami, inimalpas kami nga mangan, kat nag-excuse isuna nga mapaniti siya. Sinarunok. Kaya di na mayag awan di makakita kada kami. Rosie mabitlay. Ay, inarakop ko. Ala, Rene, sa ako inagkan kiti lips na manong name. Ala. First kiss. Kitsi ka. First kiss, met. Gapatasi ka, the first and last love ko. Iba't pati kaunay-unay, Rosie. Kitong pagkarigan ta, agkayan ayat ta. Ang mga amat no, mamuan daddy ka ni mami at paritan na ka.
Nakasaganak to mangilaban ti manakayat ko ngayon ka. Malaksod no sa mo may laban. Rene, jak mahawatan tiriknak. Niso ngay manutak. Nasakpid na ngawis ken ka. Nag-date ta. Gabot, I love you too. Oh, Rosie. Rene. Ay, galang tikis, Uwan. Awang pagdanagam. Respeto rekti na babae. E di agawid kami, manong name sinundo na kami ni Mang Rohel nga family driver da ket nakilogan ak. Itulnog dak kano. Saanin aman. Nagtugawak manong name, nagtugo ka mga duwa iti likod. In-interview nak manong name ni Mang Rohel. Taga ano ka? Imbaga. Iso nga palaod tayo. Manong name, in-interview na ka talaga. Mang Rohel, ang kantong ipulpulong anat relasyon nyo? Boyfriend ko. Anat trabaho ni parents mo? Naulila akong tiyama. Agdaklakot tiyandaan ni nanang ko. Itikan. Kargadurak met. Kitira parping ko tigbasa. Gusto gaya. E din tulog na ko, manong name dito'y balay. Awan pa ni nanang nagluto ak manong name kalpasan nga napang ko pinakahan ni kita manok. Ididumtengan ni nanang manong name nagapot tiyandaan. Musta pa nagbasa manak? Okay lang man. Nanang, amoyo? Nobya ko ni... Sino? Ni Rosie. At the nobya. Nanang. Po. Abangan mo dito sa among maipas nagti pa nagbasam no, the nobya mo. Abangan mo masikugam kat saan ka pa agturpos. Sayang laing anak. Nanang akong pagtanakan nyo. Mesin no. Bata tayo madlakad nga nakurapay. Saan nanang? Nabaknang ka. Ay, nagloko ka. Namnamayang nga ron nga kaya't nakaandag iti parents na. Mga aramid ka na iti problema barok. O, ang pagtanakan nyo nanang. No talagang ipatpatignak ni Rosie. Ori sa andak kaya't iti parents na. Sigurado nga katuloy ang kamto. Ngayon nagipulong manong name ni Manong Rohel. Ta idi sumagpet ni nanang dito balay nga nagapod tiyandaan. Hoy, po. Makita. Sabi nang, ti ina ni Rosie. Sinapol na di tiyandaan. Ti amok gumatang saan. Pinagsawsaw anak na di nga mo. Nagkakasakit. Ambisyosa ka kano. Ambisyoso. Kahit mo ano lang ti bumaknang iso nga kahit mo ti. May kawang katakuan. Kinimbilin na kanya. Ngay baga kang isinam. Adaywam na di nga Rosie. Nakasaksakit na gini bagbagan anak. Dito hindi ko nakin. Nanang. Nga po ka dito kargaturak laing. Kinaglaglako kahit ikan. Katuan. Gusto mo dati ko nada. Uri siya kamat at naganak ni Rosie. Pamarak nga kaya nga kargadur laing. Nga magbasbasak nanang. Saan nga talinad ka kargadurok talaing. Kaya saan nga talinad ka glaklako kailan ikan. Oray pa. Iyawanin ti adong rason. Siya ako di mangibagagin ka anak. Kapangaasim. Saan mas stress. Gabay ito na ita. Hawan sa bali ngamin nga ramidem no saan nga agbasa. O di kat saan ka magkinubnubi pa ilang. Manong nemi ket idi tamapang kumanen pa siya rin ni Rosie. Manong nemi iti eskwela da. Agur urayan timang sunduken ko na. Rene. Nagipulong ni Mang Rohel. Kinunong tandak damami kinitati. Pinagsawsawan mit ni mamim, ni nanang ko iti tiyandaan. Ano? Hala. Hala. Ni daddy. Daddy ko lang. Iso detan tikot sa amin eh. Dimsahag manong naimi tibak ng halakay. Siya ka din ni Rene? Uwan sir. Aglukan kay tikot sir. Umuna ka mating ng glukan. Rosie. Daddy. Hindi ka makibiyang. Idadda kami manong naimi. Iti ko nagtikot sir. Ano nga talaga tiran tabi ti alak ko?
Sir, ipatpatig ko ni Rose. Ipatpatig mo. May isa ka lang kargador. Mamirmiraot. Ambisyoso. Imbilin ti asawak kininanag mo nga daywam ti anak ko. Nga mapagandakad to manan. Adaywam ti anak ko. Saan ka nga pagpakita kin ko na? Tanong pilit ka. Adadakis ka mapasamak kin ka. Malawag! Dumsakan. Dumsakan. Gabutasan ka may karing gloga ni Treto Akutse. Dumsakan. Nagsakit manong nemi. Nakasaksakit. Gapo ka dito may sakla kargador kat awan kalindagak na agayat. Anak ti mabaling ko kit ni Rosie tipat patig ko. Sa nga gapo tabak nang ngam gapo tipat patig ko. Manong nemi. Kastamat ba natin yung istoryak kininanang nga napasamak. Anak, agtungpal ka. Tama nga no dadakas nga mapasamak kang kanyak. Kadata. Anang, paramidag ti amin. Tap nagbalig yak. Nasaan na kang talin na kargador lain. Makapagturpusak, may rawar ko ti board ko. Kahit mandaanak doon ti trabaho. Kasta tarami naman na. Kabayatan na, adayo bang pailahin na diyang Rosie. Agtungpal ka, tapno awan ti pagpagadan tanga kina. Awang nga rin sa bali nga naramid ko manong name no di nagkargador, nagbasa, nga saan ako nga napanpay manong name ni ayan ni Rosie. Ngam sana kaya't asawan nga lipati ko. Naging nga nagturpos ako. Nagdegak ti board kat may sa ka board passer. Simre kak manong naming nag-apply kat naka-astray kak kakas may sa teller iti may sa bangko dito syudad Tilawan. Iti may isang aldaw manong naming nakapila digitiya ag-withdraw o nag-deposito. Ti ayan ko ti ayan ko nga window kit ag-withdraw man. Hindi malasin ko ti. Ada iti tengga ti pila. Ti ama ni Rosie. Excuse me, sir. Sir nga kin tengga. Sikan ti sumaro, no? Excuse me, Iyon natin man lang ni sir. Yeah? Manong na imimasdag. Walasin ka. Rene? Sakang peso sir. Anak, withdraw kayo? When? Ititad na kanyak manong na iti bankbok na. Nakadadot withdrawal. Awanak pa siguro dito hindi. Atot naggastusan niyo tinabiit sir Nagsakit namin ti asawak. Atot nagastos mo Oren no, kumusta mo ita na laingan? Kasi na po Diyos. Kumusta mo tin ni Rosie? Mangisurusuron. Sihat na basta. Inutot ti pang surusuruan na. Imbaga naman. Sana nakas idi manon naming na tangig di pa nagsasayita ti ama ni Rosie. Sila tay naglas ti adu nga problema. Nga napakomba ba? Nagproblema. Sir, nanyaman ti problema yun. Papasubil yun tumala, di kita napukaw yun. Tinasken kita naimbagan ni Mrs. Yu. Sige nga rin. Thank you. Next. Pag-alas 3 ti malam, manong nami nagpakadaak na panak iti eskwela nga pag-isurusuruan ni Rosie. Apag isumit nga reses, manong nami kit nakitak ni Rosie. Rosie? Rene? Ano nga yung forma data? Bangko? Abi nga may kakit.
Nag-excuse sa jay. Tapno lang makita ka. Nakaamog nga dak dito ni Dadim. Yung may nag-withdraw. O rin nun si atin para kisarita ni Daddy kang ka. Okay na, okay na. Nagsagayim ni Mami. O yun, nagdakil problema mi, naggastos kami dakil. Kailangan mapasublin tumadla dahil di ba? Huwag kang tupasyari na sa video wala iyo. Sige. Urahin ka. Tiga tulong manong nemi tinangilokat ti gate. Kutsay ho dito, sir. Wen, ala, ilokat ko rin amin tapno may isarag ti kutsam, sir. Di kutset mo di kargador, di kutsen. Agumop obisan iti bangko. Sinurot ko manong nemi ti katulong. Sir, ada ni... Oh, Rene. Wen, sir, siya. Kumay ko kong pasyari ni Rosie. Lagto ka. Rosie, iha. Ada ni Rene. Rosie. Idi umuno nang imasadig ni Mami. Rene? Wen, ma'am. Sige natin nakukawutsen nga. Napanilokatan, di katulong mi. Wen, ma'am. May sa akong nga accountant. Nagkita kami kini sir. Ito bigat. Itsay bangko. Yung istorya na nga ron. Nalaag. Sarita kayo. Dito di Rosie. Sak may data ha. Alag na to akong daway barok nga idanom mo to basit iti panagpa-dispenser ko kinanang mo. Ken kasama ting kang kaya. Okay. Pasispas na, ma'am. Oo, problema. Nanong naimi, didakda kami kini Rosie. Naging narakop kami. Rene, Rosie. Awang ka di balin kasukat ko dita puso. Maminsanag lang agad. Siksikalain. Katsika. Siksikalain man. Agurnong ta, kalpasan na. Umay kamton mga asawa kaninanang. Sige. Nga ba ta sigurado? Kayat dakan, dadadi ka ni Mami. Kaya nga rod man name iti nagkatuloyan metlaeng kini Rosie, pinapintas ken pinadakkel miti balay mi man name nga idi ket karig na nga marmarpo. Makunan nga balay, kadta mo balin na man name. Ket nagsardengan ni nanang aglako ti ikan, ta ison iti mga ayawan kadag iti tallo nga puko na. Wen, intultuloy ko man name iti nang opisina, intultuloy met ni Rosie iti panaggap. Kina maestrada. Ket basaray mapangkam sumarongkar iti ayan dadadi kini Mami, uno saan ket isudat umay sumarongkar, nga mangiliw kadag iti apuko da kadakan. Ti kargador, may saitan nga accountant, may sang ama, ken napudno nga asawa, ken ama dagiti tallo nga anak mi. Dito nga rod ti pagkasarita. Thank you, tilaing mo nga nangibasa manon nemi ket sapay kuma. Tadamot na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsalmingan ti biyag, kadigiti padag ka nagbuya, tuwing nga dagyaman nga bagaya mo, Rene, itilawag City. Thank you mat keng ka Rene. Ket kunak kadagiti agbibuya ta, no nabuya dito ay napipilas nga entray tumadlang ulit buyain into no aldaw, 12:13 gadat alas 2. Iti programa tingad lagip tinapalabas iti DCJC Action Radio. Thank you very much kini Erlinda Panti Rosete, ni Pascual Martina Umutoy, ni Compadre Florendo Tagupa, ni dadumapay nga mga dumang bitbuyan, ni Erlinda Stabilio, aglama maten kini Tessie Serrano, ni Dayan Tagupa Balanay, kabsat maglang ni Florendo. Ni Janet Balcobero, dito basement, Lawag City Commercial Complex. Once again, happy birthday itagal daw kini Ana Flor Veleruso, dito Barangay Sawang, San Juan, Ilocos Sur. Madda Yolanda Kalumpit, thank you for watching. Yan kaya tema nakablawan, di kita akan kanayon nga agbibuya kada tayo. Yeah? Kas insen kada tayo ni Paring Ray, di kita nagnagan. Yan, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kang ground nga maksuportar dato yung page ni Paring Ray. Kagayam kinakabsat, kan dumdumngag. Yan kastamaten, thank you, happy watching the Merly Ibus Reyes, iti Rome, Italy. Ni Loel Tangunan,
iti Hawaii. Kasama tayo ni Aida Aguto iti Hawaii, ni Erlinda Panterosete iti California, Erlinda Stabilio iti Hawaii, Ruben Kagawan iti Hawaii. Kasama tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Madamdamalay nga kakadwa tayo iti dir manong naming nga page, iti dir manong naming nga programa. Hintay ito i-replay dito yung best letter of the month of May. Dito yung pakasalitaan ni sino na dyan? Ti title na kita, Ina Lati Ina. Okay? Padanan tak, panood na, inaklabasit ag breakfast. Thank you for watching.